Pemirsa Pesta Kesenian Bali tios keanggen galah ring sejroning limbakang kewagedan krama Bali antuk mekesenian taler pinake jalaran ring sejroning lametang kewentenan dresta kuno sani wenten ring pedesanan sani sampun tambis punah utawi ical. Mekudang-kudang seni saking pedesanan sejebak Bali ke Solang tur kelimbakang Mali ngelintangin Pesta Kesenian Bali war sekali tali selai. Bali sane nami ake dresta pingit mejantan muatang pengupaya ring sejeroning meretenin turung lestariang kewentenannya ne. Tios ngelintangin pemargin upacara awek-awek utawi perarem desa wimbe karem yawa sesolan sane kelaksana yang ring Pesta Kesenian Bali taler nyarengang pengupaya antuk ngemit sa ngeraksa dresta kuno duen krama Bali. Cili tunggil sane sampun memargi wenten sesolan legong durga gamelan penting joget pingit sane nanen masola ring Pesta Kesenian Bali war sane mangkin. Melarapan akehnya ne pengerau penonton sejebak Bali, taler becek antuk uningayang majeng kramane, yening ring Bali, nami tetamian sane tambis punah, tur side keselamatan antuk revitalisasi, tur kesolahang ring PKB. Ring pemargennyane rarung pinaka Cina rasa jengah, saksi ring embasnyane mana krudo sang anak istri sang kaning pengkhianat. Pesta Kesenian Bali taler keangin gala nul dulin mana yuana Bali, antuk kedaud melajah kesenian Bali, regenerasi ring PKB memargi becik. Asa punika taler ngelintangin wimbe kare sani memargi, becik angin nincapang kewagedan sau penguruhan indik mekesenian, penonton poli penguruhan mali indik tradisi miwa bantang kauripan krametiosan, saking mekudang-kudang desa sani sarang mesola ring PKB. Juliana, Bali TV.